Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadia kung pemanari na rinawakan nadia kan dikukurmat nadi pilih lang. Sangko tawa pagariya kanami ang amburin ako panimbang ko na minumbo ada salaw kini inspirado. Adio kasang mana sa dilimbo yan na minumbo. So pamilya amat tunding Aisyah apa kata talinguman asulutan nasangka ia dilimbayan kaya matan benar na udah sok ini bulu kaya pantun ira kanang kaya Aisyah nak naron apa sama gini na marag gum pemanu banyo kamasai ka di purnia sopan bangkon aminum do ada to magan juga kurang na busuragat mitay ko na lumigis ko tapi agad ilan sa kurung pemana inspira dua tentang kain bidna sa sudi kaya na matatabu na ditetagu dia sini nang nasang ko na laging dingo panimbang ko na aming bawa dato amagad juga kurang na nagusur agad ato mitay lumigis ko tapi agad ilan ada yang memagay ang kaya kulang itang gusto pa karena kakunduluan ako maratuman ano pembagu-bagu bidang pembagu tiar di kuasarap ya kita usakatina tentang kain ron apa sa maging sa wassalam. Ano
ai dulang yenan soanon nay so kasamuan ilibuyana minumbu ai dulang sulutan sang kano dilim beyan ya idulanan sana ulang nagusok kapangan na belay ang utap amya salamu terima muras benganu alungan yenan soma pantona pamili sari pada kagiem nyangan nona ai dulang Rapi rupa
Amin.